Ngayon ini nagaliang yung gasing USM Isang Tiahil District. Hagajing alam yung kaung presiden hadin wadamani kam meeting ini wadek kasing daray wa u kercan radba ya gani gajing aki yung uba arden na kabenta uruhu ya gani reservation policy but nagaliang asing UM kaya wala UM lang haganu ka jingakut ya gani jingaki bagani ka party uba aden na kabenta kayap kaim yung gajat burui basa jisin ipaiba wada yu wada snaw wakamwa ka UM kapundigo ka kubor ini wadaw open borgo ya kini ki MLA wana thanyu i wayo i ki mangi kiwa chongklikti na benta ka di kam uya site ya gani mat wa komsan na ka benta ka yap ka im yung gajat bro ni ta halisun penbore le nagaliang gaseng yusem ya Tri Kerman celah umalek kaum ministan bat kong santamuri Isnau bahagi umikmat yaklam yasaj nagbenta kani gamat kulakusan nagbenta ka in kayap yung ikam hijat bro wa emhini daliang u betekin nagaliang kaum presiden kubli sebun